Ki dekat ke KSU East Jaintia Hills District, kap radang lagi jo sona perdian negas ngi, de chem gi yagi bru le sor jamin nemo ga survey, de benta uan ra lutirel. Kesan de chem gowa kini gi bru to agi yonga North East Frontier Railway, NEFR, kiber sedang boleh survey, yag lutirel halom senong, hai tau hajan ke start simen. Kini gi bru de chem yuken gi yagi keri wa lai wa wan, ki jait mar wa kit ki, de wan po ki, wa kat wan sen po ki sepok ke distrik, kamjuk ki jait kam wa wan ki. Kesan de chem ngale wa ini wa de le ki to botip kam wa Final Location Survey, FLS, yo pengkrek yagi Economic Internal Rate of Return, EIRR, yo yu pendep yagi detail project report. Dari yang kesan, de back go yagi nigi bru. To makana mut la survey bin pa railway mo to kelam ram Dari tiap rai patai di oh man patai kat tip Jingwan of sini sir. dunu wan pe Nopung pung te ikrum bi sini mah lai survey pengani railway mo ayo pak bisa di kuda yang dipilih keren dah. ayo kut sa ayo kut Kapan kau hasil nong ira, kambru itu nong nu Supervisor bi. kari, Ciruan. nang ladi nang wano, Hah? ladi nang wano. temut survey railway pi sorok sorok Geli yuk thok ya sepang gari ya. Truk mundur wan gola selcar las goti muya kit go kanutun kit go. mai te di truk nong te untuk railway Truk itu mang pak na railway pak pi dia lai cek na ini kau yang railway dah, pak nong ni. Railway dah. Ini dia thok. Name of the project. Conducting final location survey. Community Conducting the final survey ko na. Final survey community ikin ni garis ah. oh Te wan ini kanutun kit go te kan sis benai po sini. Te wan ini ya bar kit se. Te ini yang kita bicara sah. Exhibition of DPR as per railway. Juga ni lah. Yang ini yang kiri kit sah. man ka railway pak mo dia lai survey mo